Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremile Danijela Živković i Tina Amić. Tonska realizacija Miša Milanov, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom je bila Gordana Gačić. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.